Yes, berito. Sama mo Sol. Roy Tatso. Kaya naman na yan. Bikin aja kayak gini. Kaya ko mo, kaya. Mama, koma sa kita. Amo tu sa kanak ko pun dito. Yung mata ni ko kon. Mamo sa ko lagay ko 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 mo. Yung mata ni ko ko. Ito dinalo. Kung magay ko ko bawo. Oras may desalo na. Oras. Masakat oras. Jadi, Ya muka matraza inata soribada kamang raza nami dohot kamu inak soribada. Ala nunga jong kami nuain di son hasuhuton do rapak sudido akaya nakon nami. Magido hami tu hamuna asa huwet kami do tuwani hodang kami dilas ni rohanami. Ima di naong mangalap paso-paso parmugason bahok pudison di bagas sadarion. Ya sialani ala ka anaminang ba tukudu pe hamuyo di akka ingat tabe ba sabar mahita para satok kinate. Jadi dihabung permusik kami. Kalau masuk kami di sana mang permusik kami. Bama hidup kami itu hamu asa bama siajur mula-mula siajur mula topa. Baik dalam mula-mula padong matu sopa-sopa. Baik koyamang, baik pe asa mangaliat kami asa liap panggabiat doh parhorasa dihamin asa hasuhuton rap doh akaya nak kornani narak jongjong lison baik dalam makodang mangaliati. Tolong mangaliat. Bye.
Ngayon Roma kami nagpaturi sa tabulan niya lang kami doon pahukto namin. Di roha pa masuk matujulo pahukto na dua. Ya do ala ina. Julo baru. Alay ho man nagparjulo. Julo ti. Jadi asa bedawang majo asa roha mi ba pandapot to pahukto di son. Bedawang maho musik na hukak to si. Tuhan pamurumuna asadus gua masbus rohani akarazanani diami akan nomor paribab kami pamurumuna rapdo kadaremuna pada di bangsa kunate ola di tuasa mola temang diulot tadi bagasa sadarium apa na tungod di bagasa manugoto di nakop ni patang kadero tidak tuata di kita di bagasan las ngaroha di sana ni makarazani merazani ula-ula di son nung rohani hain pamurumuna Rabdo akai bebere muna saluna ima
Di baga sa tikyon, di pesta pamasumasun nilay nami do inang baw nami. Di sana ni totong dohami rapdo akaboruna. Totong marlas neroha. Di sana ni makarasa nami. Ilas neroha nami hami akabamurumuna. Akarasa nami songon hata nyopukta ni zulu-zulu tubuh. Dak sudah tinda punuk padia sakot. Dak sudah mami habamurumuna mulutuk pabenan nami nasusadia Tuhan merentah tawa karasa nami mudah. Mulutuk sobat dia pena. Nah boy, las neroha nami. Lama dapat kamu na raja ni ulah nami. Lasar marohani amuna raja ni ulah nami. Majalau dia roro nami. Tasawadi majalo atas yakai pamurumuna. Olong bro. Asanu kaya pemang pada nami apa ngomong. Gabi raja nami gabi. Asa marap manot turhami rapdo raja ni ulah nami yo. Baca mama dihami. Saya suruh mula-mula na saya suruh mula tomba. Jolok boy do tu tahu toba. Baca mama dihami kodang mula-mula. Padahal mutu sopa-sopa. Nas baru mah tu dia na. Thank you.
Buhatan. Bayan Mariami Siti Utilos, Madu Matuha sa atan. Gabi masalah oras. Lanjut ke pemisil caratan nomor 2. Oh, Nagtakas, mata sa baragada, kasi na impactaw. Pagbarok na sila ko. Pagsuhan na pala ko na sa pagsabi. Lalu na magalang ko muna ng luho sa mga God to contribution. Isa luho na yun. Ikit yun, hindi na mga lapas-paso. Yan ako yung kaktaong, hindi na ibaga sa yun. Siyan ba ito ang suwata? Asal ito nga sila tama, itong tugulan na rin. Wala na takas, hindi naman ito kaniyang kami ang kasagawi anak kayo. Oh, Kasagawi anak kayo na namin. Sa mga pinakasan na ito. Kita na binusin na ito. Nadaris, buwan ko, kumanda na ito sa betul. sugat takas ko. Nung matakas, buha ka ang naman. Nanguna kasi ito namin. Nang diagak ka na marami. Natakas ko ito kami doon. Higak ka na marami. Ngunit si Magdukta ko sa Lord sa Sila. Ba? Na marami dito. Na masih. Sa Ethiopia, alam mo nga isok ka ng rakto kasi natin ng labiga. Nakinora mo na yun. Ikaw ni Orohan namin na yun. Amang. Jojo mo. Ngaype, sa Ethiopia, tu amat pade. O amat pade. Bapak dinami, perok kamu. Lahat oro bukan ako. Tong ba medyo nga yari. Asa manotor kami. Rakdo ako na to. Hindi ka kami na kaneto na may. Ay dahil mo yung yamin mula. Pwede mo ito sa basta. Wala di ba ito hata? Katakot ang dawa. Wala anak ng taon. Kaya sinubuo dito. Anak ni ito isa yung pinagod para namin. Sa loob na yaman. Hindi nakasakot. Sa tukor, sa atong nangyayon panguna. Nang kakalunok sa mga maluto. Walan. Mantan manang sulit. Oh, berasa nabi. Oh, Tuhan, di pas mereka juga menarik. betul. Maka bang, pada nak kelas pasal kami, kalau pasal kami sekarang pasal beliau ekonomi, main macam tertolong kali kejiwaan dia lihat orang, sama kami dah goblok. Terima
jongjok kita. Masa kami hubul sulit. Ima di acara panortoron khususnya sian huriata KBP Pitu-Pitu Muan ina Debora para hari Kamis dot akalung nah do hari madokon matas tiroha ima dia isiala pamasu-masuannya anak toh guru di huriata di Magasa kota Manogodon jalani hari bangido tutuhata saya dia batutu di pasu-pasu tuhata hamuna tapi keluarga na bahagia keluarga gabi sipiruo di tonga-tongani akaluat tonga-tonga ni huria tanumi bari tuwatai sidoron nami tangarong hata sian hata madok mulate sian giat matutu tujuannya reon gabe keluarga na bahagia hamuna gabe keluarga silas tiroha somi mahata siak kami ugat ina Debora abdohot parari Kamis abdohot lunggu uti mahata siak kami mulate diudu tidohongan Mula na pagdolo tayo sa bata. Kaya yung kamulo kami muli tetangga lima KBC Pitu-Pitu. Jadi roro kami semua nama sudah komuna. Ini mama gide kamasukan ni anak kota anak komu dibawa juga ke Cikion. Ini mana mga pasu-pasu sa dola Cikion ni Hatay. Jadi semua kena yang roro nami dan tiga hari ro lalas marhamu lima.
pada di Kuseno. Jadi ang goy hami Rosudi, ina matahapoti, matohoti, ulauta, udara sa tikyo. Sudah nomor lasi roha. Jadi, ano mo na nagutata sa 15 kakate. Sa 15 kakate na may ikuti Arisano Marana Step, serikat tolong menolong ko, mangurubi. Jadi, gusto ko kulakay paibirit kamu na, asmar hongwa itu ate, kami mendukung, ini membentuk rumah tangga yang baru ate. Si sini kalau Diki, lo tindak pendeta ate. Kami Lugu Satu sangat bangga. Jadi ada pendeta di Lugu Satu. Itu syarat soal nani. Jadi perlu si dorong nami ko natokari na magi binota mga kota ni Estemonate Sarikaton. Kodong na mo to. Kotora na pirmain. Mamula-hamula di hujan itu hatay. Budo melalui aka kirima pe jaloro. Kapag di sila lambat sa mati, kangyang lumubi. Ba, kangyang mas kangyang mahita. Jadi pasohanan siya Lugu Sada. Nagabi keluarga si Turuk kemati. Orang kami bangga. Dari Lugu Satu ada seorang pendeta. Iba parumen di data Papua Nugrau nate. Ate, mendorong khusus musik. Ate, iya. Jadi masih untuk kulam mahmuna. Saling tukar menukar pikiran nate. Kakak-kakak kalau udah kena dengan nate. Jadi soal ini nanay si pasanong namin, Diyos niluhatay ito ate, las marohamula, ang diyang magami, magurupi, ang kanaulak ka na rin karot, tuwak ka-arere ro. Jadi so kasi lokos tuturo na, masabit naman na urbanis, tuwak po na sumurok. Ari mo na tutulog, buwan anak, amo na rinis, buwan bor, tuwak mo rin sa baju ate. Jadi, so kani mahata siya kami, jadi, ay makparmusin kami, asaw pasatan, siluan namin naragaw, bay madamang na hopartusi. On mahanami resort darutong suborong-borong. Sadada sa pesan nami, ang guhusilang ito nam, maningang marambilan maham, isuborong-borong. Naiman natin eh. Tunggo nami, para sayur matuaan. Sada pantun mahuwa tahon. Ya? Sala Bali, sala sidempuan. Kami berdoa nanti anak pertama anak laki-laki, anak kedua anak perempuan. Tuhan memasuk-masuk. Iya. Ya, tetap kita bakal terima kasih kepada Tuhan yang datang, jawaban penolongan, dibagas nasihat, jorgit kuhita ijon, pajupat, marikehon, pamasumasuan ni
pandita namin din. Jadi malasur namin hubani tuyang KBS Marbundokung, makatahon ba din na siyam. Selamat berbahagia hubani pandita namin, pandita dua Rosi hubani lawe namin din. Adok ang jalo pumasok-masuhan, parumatang kaon hubani Tuhan na bata. Pangarapan namin, dong ko si dong lawe ang nasuman mo, ya, bagi pelayanan pangpagilangan mo, resort Marbundokung, sa itambak matungon semangat mo, maritehon haruhan nilay na yun. Jadi, dari hagalupan keluarga pe, saya mawalas liur mabay sa darion, kumukuban ni hagalupan pesta on. Jadi, ang palagudak na yung marbual, ang jelas ni pangarapan namin, bagas malas liur mahita sa darion. Jadi, ay matungkol namin, humbani, TKPS, Resort Marulakung, kasi selamat berbahagia matungkol humbani na siyam. Ay mahata namin, terima kasih. Jadi utik itambayan namin tanay hubani inang pendeta 2 hadir dojon haganuban seksi sekolah minggu nama Poso Bapa Jemaat Resrot sektor Inang hadir dengan uban ijon. Jadi pos lahurnya asal dasun dengan nyam kusi langiton hampir das panami langit. Iya malah suhur. Jadi saya pesannya nabi songon kornihan nabi nokan nampan di Marbun Lokong. Asya sunay matong imaginasyam. Atap nama aku pitupin hanami selalu semangan ulang jangan kesariannya karena kampung kami jauh. Karena kami di Serdang Bedagai. Iya. Naburgin Tuhan kami John amang buru. Olo. Atau pada berita nama nambah sabda asya pilihan kami ubani utusan pendeta. Seksi doma iborong kita dokanay gadupanay. Sekolah minggu agadupan dokanay. Adong do Naposo, mari. Atas nama Resrot Naposo, mari. Asyik pedas kita. Ya, terima kasih Dani, biar banyak kanami panorang. Parlobe, tong kita makan terima kasih bagi Tuhan. Halan ni berindo bata kesempatan panorangan biar boy martupu bani tupuan ni malas niur Dani. Mari tahun ini doma Sihul Maraza buan ay main ang pendeta nami, pendeta 2 Resort Marbun Lokung. Asian doar matongon tene, doma matapang semasuan ng kanil gereja. Asian andoar ma, gabi keluarga na takut akan Tuhan, keluarga yang bahagia. Jana contohan itong katawan ni masyarakat tene. Jadi harapannya nami umas, pakinar na siya berangkat mulak ka nami. Asitong buwan na siya muma, siya-siya ka nami, das sebuah nirma nami. Ibagas dengan selamat, jana sunay ma, nasiap na tali ni John ibagas na oras tene. Jadi nami bilang palapiga godang Marsa Pembangunan Seksi Naposo, Sibar Sunaima, terima kasih. Terima kasih. Kekambat tutur nami wong baru. Ito ba? Oh lo. Ya. Dope. Sebelum menurut ada? Masih ada? Ini dari pendeta Resort. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Parlobe hata hononta, terima kasih bagi Tuhan. Hari ini yang membuat kesempatan mencengis, laho mengolokkan alasnya uhur dinasiam. Poli pehan nami nokkan dihut ambil bagian laho petursahon ibadah. Porisona HP terpatupahan nami, alas mahur nasiam. Selamat berbahagia. Doai banyak keluarga Sianturi, selamat bergabunglah di di dunia pelayanan pakoni keluarga full timer lang pitah Sianturi tapi di Hudo Inang Boru Malau Manalu bergabung dengan keluarga full timer. Selamat bergabung di dunia full timer dan dunia pelayanan. Porina HP nokan tersudupon hanami malas mauhur nasiam. Doai porisonon pe parrohni undangan na undang ham. Malas mauhur mo on cukup ramai tumangon. Mardingat memang ini sudah bulan Desember, bulan penuh dengan kesibukan maratan marnatal. Janah pendeta pe membotoh do bahasa pakar pe dong tugas. Ay do asen ako na isobut bahasa kukinari do ko simangan godon malang tari dah behan nami na mula mah nami haganupan ay halanya ha lah mengejar haganupan tugas na adong ma itu Tuhan itong atong ani resulta. Dong ay pori adong na mangirim sa seksi inang kay KPS Pinggan adong do silwa bisa dia ikirim kon pori sona HP malas mau huma nasiam mancalon. Pori roh nasiam holi mulak sumarulok mangata nasiam.
Holi sasabiday lang nung mga luwalo padahal pengantin baru sudah status yang baru. Selamat berbahagia Tuhan na masuk. Terima kasih. Masih ada? Ya, jadi marsalaman nami rea papanasam sa tabi di hamu amang inang nadong di utaon nakini dipakai hami do bahasa Simalungun wala na Simalungun do permen ni hala amang dohot day nang dison jadi molo au ka waktu si sauti malo bahasa toba jadi di hamu permusik nami permaina dan hamu mah musik Simalungun ni hora sayur matua ngabay asa sayur matua pandita namion ya babat keluarga. Dungaruhami rajani amang guru sudi nasa bola tulang di patikiano takas digokodo jojo muna ima di persoho ning berenami dohot burunami diho ito nayepin parohao jo kapa lunga di galaho inang tuai takas hubei hudihu nakkan di pertengjongon muna au di trigeri madok saya tua do di ho kedama ho buru neraja enak tupena holakon ngaluga ho alai somona minardo kami pagbukahan muna no ay asa do hono nila dua mata pula untuk sigurakin didulok di kandidikan oras do hamot takas
di hamuna rada ni pemurun nami marga siya tulbut masih pairing irinya Mati. asal maya piliho pahupu berehasian dirok na tua-tua nung mati talo hobe itu karbuga sa siya bagas joro ni tuhatay hatanya si tua-tua ro naman dok asa giring-giring may tungkol sa bata atau mahamot tong mangiring-giring hut marapau pa Mati. di bawah itu ni asa firman na tupaki bahu-bahu mati pertolongan firman tadi bujur-bujur maaf karena panahon bisa di batu pahamuna dalam muna lamano batu amat tanah merture bata di batu pahamuna sama dalam muna maru batuhan hula-hula muna musik amang permusik nami bawah jamaah Tapi itulah nasa kapag karese yung rohan nami dung di salo tulang no kodang mula-mulay yung rohan nami sa araw ng kanya tulang rohan panjol masumpa tuwero pa muna malasakot tiya ka tulang na sa patubon nami so mabelas rohan muna nasa kapag karese so ni dokter itu rohan nami tas sudah punya sasapang jadi dia dan sudah ada doon munota atik pisi meron ni tayo na sa dia sidak buti habi karese nami mau lihat ya mang raja di baru terdero untuk anak nira dan letak nomor roha nak so di dukuk kamu nang awat tu si hami noni alam kesongo di saudu di hami di godang nami amang permusik nami mau bentuk mula-mula saya cuma papa gadang mau mula-mula gadang mau mati sokarota Bolati patulang nung jalo tulang kodang mulai do kodok sobay. No ay pesa rohan marsoba to karuban ni amu karja nami sa na tulang nami sa na. Amak na malo nami. Sa berhat tayo naman na tulang nami lulo nami sa na. Benda mong makodang sobay.
Amak permusin na may berda, kasi yun yung pero udah mang matulang